زوسا منور شاه صاحب تخواست کوم چې اغراشي او مختصر منقبت شریف منور شاه صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. صلي على نبينا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد. يا دل ربا خدے دی علی لدا رجات یا استاد درد ما گدا لرا حیات یا مخد حسنو رانی او منور دیبا یا چیرو خان یہ پا رنا شو شش جہاں یا بینواستان دربار ہی سوک نزیر نکل وفادار ستا خوینا وعداتو یا کاچستا یا کاچ یوستادا ہجران پتا پشاشوی نور دیوی پما د کل جہان آپاتا دل و جان می شکران دوارا من لی نکولتا سرا میں اوشو ملاحقاتو دا خوبان خوبی ستاتر حسن صدا دیر اعلی دستا دا حسن ملاقات یا یود ناس قدم را پور تکڑا دل برا نستال شانو سرخائی عنایاتو دا اللہ دفار غور مہربانا دا محمد مین دا خوب زڑگیا بیا وجہ الجمیل پتا ختم زبائی حبیبا وجہ الجمیل پتا ختم زبائی حبیبا
عرشا انوار دے پورت زیل عرشا بدین سے پکڑ دغا شان بہتری حبیبا پیدا لنور دے رخسار انواری حبیبا پیدا لنور دے رخسار انواری حبیبا وجو شولے سرگی دور دا مزا فسلائی چشوی نو عجب تاثیر دی نرگسین عین لری حبیبا وجہ الجمیل پتا ختم دل بری حبیبا وجہ الجمیل پتا ختم دل بری حبیبا وجہ الجمیل پتا ختم زیبائی حبیبا نو پیر کنعان و زلیخی کستا جمال لدار پیر کنعان و زلیخی کستا جمال لدار نو پیر کنعان و زلیخی کستا جمال لدار وجہ الجمیل پتا ختم دل بری حبیبا استاد پاک مخبت جلو باندر راکا اللہ استاد پاک مخبت